Uthi ingani uyazonda ukuqondiswa amazwi ami, amazwi ami walahla emva kwakho. Ingani uyazonda ukuqondiswa amazwi uyazonda ukuqondiswa amazwi ami walahla emva kwakho. Ihubo 50 Ihubo 50 verse 17. Yes. Ingani uyazonda ukuqondiswa amazwi ami walahla emva kwakho. Ngabegameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu ongcwele wena onamandla onke, nanti Nkosi izwi lakho elinamandla nelikuphila neliyiqiniso. Ngiyacela uNkulunkulu wethu ongcwele ulichaze ngomoya wakho ongcwele oyiqiniso. Baba, siyabonga ekuseni uJesu Kristu inkosi. Sesifundile-ke bazalwane izwi la sithi sifuna ukubuka ukubaluleka kokulalela nokulandela imiyalo kaNkulunkulu. Lithi nje leli vesi leliyana laphaya Ihubo 50 lithi ingani uyazonda ukuqondiswa amazwi ami walahla emva kwakho. Wena uyakuzonda wena ukuqondiswa. So amazwi kaNkulunkulu bazalwane akhonela ukusiqondisa. Yes. Akhonela ukusiqondisa. Uma lithi izwi amazwi ami walahla emva kwakho. Ukuthi ukulahla uyawalahla siyawa-ignore siwabukela phansi. Lithi izwi selikhulunyiwe lathi akwenziwe kanje imiyalo lathi akwenziwe kanje wena ungenzenjani ukulahla emva kwakho. Lokhu okungafanelanga ngabe siyakwenza. Amazwi kaNkulunkulu siwashaya indima siwabukela phansi. Lithi izwi uwalahla emva kwami. Ngesingisi ukulahla izwi kaNkulunkulu emva kwakho uya-ignore. Wenza sengathi yinto ongayazi. Wenza sengathi yinto ongazimayenza. Uphambana nezwi likaNkulunkulu ulilahla emva kwakhe. Ngoba ukuqhubeka khona laphaya kulo leli Ihubo 50 51 Ihubo 50 uqhubeka uthi uma ubonisela uvumelana naye. Wena ubonisela amazwi kaNkulunkulu usuyazi ufundisiwe ukuthi akutshontshwa akwenziwa u1 2. Uma ufika ukhuluma yisela wena ubonisela uvumelana naye. Usukwenza njani lokho? Ulahla amazwi kaNkulunkulu kuphi emva kwakho. Uyawa-ignore, uyawazi. Ufika endaweni kwenziwe into. Lokho okufundisiwe amazwi kaNkulunkulu owaziyo ngakho. Uwenze njani? Usuwenza lokho kwenziwayo. Ulahla amazwi kaNkulunkulu emva kwakho. Okuqondiswa ngawo, okuqondisiwe ngawo, usufundisiwe ngawo. Kwathiwa kwenziwa lokhu, kwenziwa kushizwe likaNkulunkulu. Uthi amazwi ami, amazwi akhe. Thina siwalahla kuphi emva okuphambanisa yonke into engamazwi kaNkulunkulu ngawethu. Lokho kwenze njani? Ukulahla amazwi kabani kaNkulunkulu emva kwakho. Uma uqhubeka lapha kaleli yakuthi uthi-ke ukubonisela uvumelana nayo neziphingi uhlanganela nazo. Zibizi iziphingi ziyakhuluma into zazo zokonakala. Nawe usuyezwakala usuphonsa amazwi khona lapho usuvumelana nazo usuyahleka khona lapho uhleka into ongayazi. Amazwi kaNkulunkulu vele usuwalahle kuphi emva
ngoba uyazonda ukuqondiswa amazwi kaNkulunkulu kuwe aseyinzondo ngoba uyaphambana nawo wena uyakwa kuze kusho kwesinye isikhathi inhliziyo yakho ithele emveni kokuba usukwenzile umoya kaNkulunkulu usuwone wona uma usuthi uyabheka ntambama usuhleli phansi usulureview usuku lwakho lokho ukuthi kusile ngavuka ngageza ngahamba ngahlangana nobani ngakhuluma kanje kwenzeka ukuthi ngahleka ukuthi ngafaka amagama namphakathi kuze uthole ukuthi ngesinye isikhathi lento ebikhulunywa ize izoziyofika emakhaleni nawe kuze kuthiwe uthe phakathi wenze njani ngoNkulunkulu kuloko umenzile usuyamzonda ngoba amazwi akhe amazwi kaNkulunkulu azaphenduka izondo ngisho kumuntu esefuna ukwenza ukonakala kwakhe esefuna ukuganga ngesikhathi esefuna ukuganga esethi noNkulunkulu useyongixolela naleye usho ngenhliziyo uthi ngizobuye ngiphenduke asephenduka izondo manje amazwi kaNkulunkulu ngoba ufuna ukwenza into zakho ufuna ukwenza ukuthanda kwakho aphenduka izondo uyazonda wena ukuyalwa ngamazwi kaNkulunkulu uwaphosa kuphi emva kwakho so bazalwana singadele yonke leyo nto emhlabeni naziningi izinto ezenzakalayo ngesikhathi zenzakala lezi zinto okwakho ukuthi ugade ubheke ngoba umoya kaNkulunkulu awuhlali mhlobo lokho nje kwenza kwakho kokulahla amazwi kaNkulunkulu emva kwakho kusho ukuthi vele usuphumile kulayini ulahlile ngokukaNkulunkulu umoya kaNkulunkulu awusekho usuzokwenza okunye lokhu kwenza okunye uzukwenze ucabanga ukuthi uNkulunkulu akakuboni ucabanga ukuthi hayi akalenza ukwenze ngelinye ilanga kodwa izenzo zakho zizokubamba abanye babambeke ekuqaleni ethi ngizothi nje anasha amazwi kaNkulunkulu athi nje hawu bazongibona ngani athi ngizokwenza nani ngihambile ngikude bazokwenza okunye ubambeka khona lapho okunye uNkulunkulu athule nje uNkulunkulu vele uNkulunkulu uhlakaniphile uyambona ukuthi wena athi awuthi ngiyeke uyazi ukuthi uyokubamba nini wena ucabanga ukuthi uhlakaniphile ize lithi lelizwi umlomo wakho uyekele ebili ulimi lwakho luqamba inkohliso siyeke imilomo yethu sikhulume izinto ezixabanisa abantu sikhulume kabi senze yonke into nami nje ngiyengikwenze ngize ngithuke sengikhulume kabi enganeni ngithi le nkawu le ngisuke sengiyathula kumbe uma ngithi le nkawu le ngisho enganeni ngoba ingane iyafana nami ngihluke ngani nami shuthi nginkawu shuthi ngishokile so akufanelanga sikhulume kabi senze izinto ezimbi lokho kukulahla amazwi kaNkulunkulu bethu uNkulunkulu umuntu umfanekiso wami so ngithi mina kulo umfanekiso kaNkulunkulu nithi inkawu uNkulunkulu yena wakhanda umuntu mina ngithi yena nithi inkawu so ubalahlela amazwi kaNkulunkulu uthuka ingane lesisilima usho konke lokho kusho kodwa uNkulunkulu wathi lezwi lakhe wathi umfanekiso singabantu bakaNkulunkulu sonke simfanekiso kabani kaNkulunkulu siwalahlile amazwi kabani kaNkulunkulu emva kwethu siyawa-ignora bese lize lithi izwi lapha yakuqhubeka lithi uhlala uhleba umfowenu unyevuza indodana kanyoko njalo siyahlebana akusho kuze kube umfowenu obezalwa uma wami abafowethu sonke singodadewethu sonke sinabantwana bakaNkulunkulu ukuhleba nje uhlala umhleba umnyevuza sihlebana ngapha nangapha lithi ukuhleba unyevuza indodana kanyoko lokhu kwenzile ngathula uNkulunkulu uyayenza into ezenjani athule kwesinye isikhathi akubuke uyiphinde futhi athule akubuke uyiphinde futhi uyazi kodwa ukuthi yobalunge nje usuku oyothi usuyenza njengenjwayelo yokulahla amazwi akhe bese akuveza ethi buka uthi lokhu kwenzile ngathula ushaya sengathi njengawe ngalithi ushaya sengathi njani njengokuwenza kulokhu wenza izinto ezimbi umntwana kaNkulunkulu uyibiza ngoNkulunkulu ucabanga ukuthi uNkulunkulu njengawe ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyahleka ucabanga ukuthi uNkulunkulu ukhuluma abanye abantu akakwenzi lokho uNkulunkulu usifundisile emiyalweni yakhe ukuthi singakwenzi yimiyalo nje yonke lesifuna uthi-ke ushaya sengathi njengawe luthi lokho ukwenzile ngathula ushaya sengathi njengawe ngizokubulaya ngibeke phambi kwamehlo ngikubeke phambi kwamehlo konke leli langa kuzoba sobala
kuyoba phambi kwamehlo akho uyoyibone bazalwane yazi lento yento ebaphambi kwamehlo akho kukhona ukuthi kwesisikhathi ukuthi mawuthi uyayenza ngeke ngakuzwa ngelinye ilanga ukuthi uyakwenza yonke into embi uyizwa wena ngaphakathi kwakho ukuthi hawu ngani wena wenza ukuthi ngani wena wakwenza ukuzwe sekuphambi kwakho konke kungabe kusaphiwa ngisho nawe ukwenza kuyoba konke kuyoba phambi kwamehlo akho so asilaleleni izwi sililandele imiyalelo kaNkulunkulu asingayiphonse emva kwethu ukungayiphonse emva kwakho imiyalelo kaNkulunkulu yikhona kugcina ukukholwa lokho yikhona ukukholwa uma izwi lenkosi lithi ungabulali ungalaphi usuyazi ukubulala ulahla amazwi kaNkulunkulu malithi ungeke wena uwele ulahla amazwi kaNkulunkulu emva kwakho sifanele ukuhamba ngokwemiyalelo kaNkulunkulu lithi izwi la ubona iphiki uvumelana nazo nawe uyaphinga ngoba uvumela ukhuluma ilanguage eyodwa manje nabo uyakwenza ukwenza kanye nabo bazokhuluma nawe ufaka amazwi phakathi usukanye nabo lokho kodwa uNkulunkulu ungakhohlwa ukuthi uyabona uyokulaya ngelinye ilanga uzokudalula ungakwenza 1 athula kuku kwenze 2 athula kuku ngelinye ilanga nje uyothi uyagana uthi wenza lento oyenzayo yokulahla amazwi kaNkulunkulu kuvele nje kuvele bonke akudalule baze bakubone nabantu mhlawumbe uvele ufike ngaleso sikhathi usabhizi uwenza izinto uNkulunkulu angazwani nazo ulahla amazwi kaNkulunkulu emva kwakho bese lithi izwi likaNkulunkulu lapha ya ku-Izaga 1:25 uthi kepha nichithile konke ukululeka kwami anivumanga ukusola kwami. Izaga 1:25 kepha nichithile konke ukululeka kwami anivumanga ukusola kwami. Asizonke iziyalo zikaNkulunkulu asiyala ngazo ethi umzalwane uhamba kanje uma ayikho izwi ekufanele uma umntwana kaNkulunkulu usulizwile liphambene nentando kaNkulunkulu libekiwe kuthiwa yenza kanje okufanele ungalenzi akufanele sichithe ukusola kukaNkulunkulu akufanele silahle imiyalelo kaNkulunkulu kufanele senze njengokusho kwakhe sihambe njengokusola kwakhe uNkulunkulu mayesola entweni siyeke singahambi ngokubi sihambe njengokwezwi likaNkulunkulu njengoba kusho ukuthi ku-Isaiah 30:9 lo Isaiah 30:9 uyayidizelela le ndaba uthi bangabantwana abahlubukileyo abantwana abaqamba amanga abantwana abangathandi ukuzwa umthetho kaJehova lisho ziwu-3 izinto abantwana bathi bangabantwana bakaNkulunkulu abaphakathi endlini kaNkulunkulu asikhulumi ngabantu sikhuluma ngabantwana lithi abantwana abahlubukileyo kuyenzeka ukuthi ukhona phakathi endlini kaNkulunkulu hlubukile ukho uhlubukile ukude ukhaduluke enkalweni abanye uyuthi makubukhonzwa uthola ukuthi ulangaphakathi uvula ifoni ungaphandle uchitheke ngaphandle enkalweni siyahlubuka okunye siyakwenza ukuthi kuyaculwa asifuni ukucula sikude sihlubukile singabantwana bani bokuhlubuka bekufanele uNkulunkulu ngabuthululela umusi wakhe kuleli thempeli masingena wonke umuntu aconnect inhliziyo yakhe kuNkulunkulu singahlubuki siphakathi enkonzweni yingakho siye sithi masikhuleke ekuseni sikhulekele abantwana bakaNkulunkulu abakude sibacelela umusa size sithi Nkosi uzusihawukele nathi singaphakathi ngoba kuyenzeka ukuthi uphakathi kanti awukho ukhona la ngenyama nokudumisa uNkulunkulu ukudumisa ngani neyindebe kodwa inhliziyo yakhe ayikho ikude le singabantwana bokuhlubuka lithi izwi abantwana abahlubukileyo abantwana abaqamba amanga ukhona ngisho namanga phakathi into engasafanelanga ngabe ikhona ngokwezwi kaNkulunkulu ukuthi wasingaqamba amanga sathatha amazwi kaNkulunkulu sawaphonsa emva kwethu saqhubeka saqamba amanga bese lizothi abantwana bangathandi ukuzwa imithetho kaJehova abakathandi ukuyizwa imiyalelo kaNkulunkulu
1 no 2 awufuneki akwenze uyazi ukuthi sibonakala ngani bazalwane ukuthi kwesinye isikhathi siyahlubuka omunye usuku ehlukile sibonakala ngokungabi happy uma sisendlini kaNkulunkulu. Ungena nje endaweni oyithandayo ngobona ngisho ney'ngane maziye e-university bafike bejabule behe wonke umuntu maye endaweni ayithandayo ajabulayo kuyo usefika nje akababisalinda ngisho ukulinda abantu ngabe sithi singena asilindi ngisho ukulinda sibe sithi laphaya masinya ngofika la ngoba sisukile endaweni lapho kwesikhathi ozothi uma ukhula kuzothi useyahlanya yilo kanti cha awuhlali la usendaweni yakhona uzobonakala ngokujabula inhliziyo yakho iconnecte noNkulunkulu kubonakala injabulo kubonakala ukuthi hayi awusimfana ukuhlubuka inhliziyo yakho ayibalisi musu kuNkulunkulu yazi ukuthi noma ngibalisa kumnikazi wezithozo noma mangikhala ngizothula ngikhale ngikuyisa kumdali wami ngikuyisa kuNkulunkulu ophethe konke owazi nami owayazi ngokufika kwami owazi ngokuhamba kwami emhlabeni. Amen bazalwane. So thina singabantwana abahlubukayo abaqamba amanga abangathandi ukuzwa umthetho kaJehova azathi futhi izwi lenkosi kuJeremiah 6:10 uthi ngiyakukhuluma kubani ngifakaze kubani ezwe na. Jeremiah 6:10 ngiyakukhuluma kubani ngifakaze ukuba bezwe na. Uthi uNkulunkulu ngiyokhuluma kubani ubani esiyoze simuzwe ngoba imiyalo yakhe siyenze njani siyayizwa bese siyilahle emva kube ngathi kuyinto engekho nje siyignore sibuke ngathi hayi ubani into lo esiyoze simuzwe uma ekhuluma sekushunyayeliwe babili abafundisi bakhuluma wayivula iredio kwakhulunywa wavula i-TV kwakhulunywa nalapho kuhlala khona mhlawumbe bayakhuluma nomunye eceleni kodwa akuzwakali ithi mayisingena iminyango besiyalapha bese kuyabuza izwi lithi ngiyakukhuluma kubani ngifakaze ukuba bezwe na. Ulobe vela kuyobe kuba ubani lo okuyozezwakale uma kukhuluma yena. UJesu Kristu inkosi bazalwane. Sifanele ukumlalela uNkulunkulu sifanele ukulizwa izwi lakhe sifanele ukuhamba ngokwenkambo kaNkulunkulu. So bazalwane silenze izwi ngoba uma silenze izwi iyona ndlela esiyophuluka ngayo enkembeni ngoba ukulizwa singalenzi siyafana nomuntu oyibuka manje esibukweni asuka ahambe usekhohliwe useyafuna futhi ukuyibuka ukuthi unjani ukuyibuka ubuso bakhe bembe. So sifanele ukulizwa izwi kaNkulunkulu silenze ngokwenze njalo kuyosinda nabaningi kuyophepha nabaningi abaseduze kwethu ngoba senza izwi likaNkulunkulu. Inkambo yethu iyafakaza ukuthi sinabantwana bakaNkulunkulu singakhulumanga ukugqoka kwethu kuyasho ukuthi sinabantwana bakaNkulunkulu ukwenza kwethu konke makube ngokusemiyalweni kaNkulunkulu. Sitsheliwe akukho esingatshelwanga uma kusatshelwa kuthiwa uNkulunkulu akathokozeli imilenze yomuntu uthi wena hayi uyayithokozela. Uthi akathokozeli imilenze yomuntu uthi wena hayi uyayithokozela. Uthi hayi uNkulunkulu akakuthokozeli ukusibona sihamba sithi sibokama sithi thina hayi uyakuthokozela siyafuna siyathanda thina Nkosi ukuhamba sibokama sithi kanje siyakuthanda. Konke lokho silahla imiyalo kaNkulunkulu asingalahli izwi kaNkulunkulu emva kwethu ngoba manje ekugcineni siyokhala bese uNkulunkulu ukhulumile ukuwalalelako. Izwi lethu bazalwane lokugcina sithola ku2 Peter chapter 2:21 lapho kufundeka khona kanje ngokuba kwabangcono kubo ukuba babengayazanga indlela yokulunga nokuba ukuthi ukuthi sebeyizwile bafulathele imiyalo engcwele ababewunikeziwe. Ngabe bangcono umuntu ongazange waze wangena endlini kaNkulunkulu ongazange waze wafundela iBhayibheli
ongazange wezwa lutho ngoNkulunkulu. Maye kuwena ozwileyo, lithi ngokuba ngabe wabangcono, kungcono kakhulu ongazange ebenjani ezezwe lutho kunalo ozwile wayazi indlela eseyizwile imiyalo engcwele sinikeziwe imiyalo engcono ukuba sihambe ngokukaNkulunkulu, ukuba senze iziyalelo zikaNkulunkulu. Ungcono ongangenanga wahlala kanje, ungcono ongazwanga lutho, ungcono ongazange azazi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, kunathi esizwileyo esanikezwa imiyalo. Kithi into engaphezu kwethu umaye, akukho futhi okunye. Kithi maye, ngabe kungcono ukuba sizwanga lutho kodwa sizwile, noma ngabe kumnandi kangakanani lokhu esikwenzayo esibona ngathi kumnandi. Kukhona umhlabeleli othi kuyosiza ntoni ukuzuza izwe lonke ulahlekelwe umphefumulo wakho. Usho njalo uthi buyela kuThixo uzothola ukuphumula, uhlanjulule umphefumulo wakho. Uthi wangabe kungcono ngempela ukuba uzwana. Lethi kuyenzeke ngisho umuntu esekhula ukuganga ethi hey mase kuhluma inhliziyo ethi abangcono kube angizwanga akushiwo. Kodwa manje ngoba into kaNkulunkulu iyiqiniso ihlala ivuka ngisho usuku uqala ukuphambanisa indlela kaNkulunkulu, uqala ukuthi kumnandi bese uthi futhi uyathula, bese umoya kaNkulunkulu owawukhona kuwe uyabubula ngaphakathi ukuthi usho kancane bekhona into ethi awufanele njalo wena ngabula, akufanele ngabe lento oyenzayo uyayenza. Usho ngaphakathi ngani na? Ngoba uyayazi imiyalo. Kufanele bazalwane sibambisise lesi sikhathi, singadlali ngaleli thuba, singakhali ngokuzayo, ngoba thina sesifundisiwe, ngoba thina sesizwile. Simbonga uNkulunkulu ngakho konke asenzele khona. Ngizocela-ke bazalwane, sesiqedile, ngicela sihlabelele umhlabeleli lo engingawukhula othi uthando lukaBaba unumber 18 emakhilongweni ethu. Sonke sihlabelele. Emveni kokuqeda ukuhlabelela ngizocela baba uThebo sikhulekele usibongele izwi lenkosi. Amen bazalwane. Uthando lukaBaba
Glory to my Baba Nkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Sakubonga ngesemini namhlanje khulunywa kwezwi lakho. Indlebe yethu sanikezwe isikhathi sokulalela nengqondo sanikeziwe isikhathi sokucabanga. Ngakhalisi inhliziyo kodwa ukuthi lokho okukhulunywa yizwi kube ikhona esikwenzayo. Siyabonga Nkosi ukuthi usiqoqela ukuba sikuzwe ukhuluma kanje. Yiba nathi-ke Baba, kube yilowo nalowo azibuke esibukweni sawonayo. Ngicela Nkosi masinike ukuthula enhliziyweni, singazange sayibuyisela kuwe, senze lokho okufunayo ezweni lakho. Sibusiseke Baba njengebandla, senze lokuhle. Mase siphuma ubuye uhambe nathi endleleni. Sinikeza udumo Baba, ukuthi noma intshumayelo isithule okwalesi sikhathi, kodwa qhubeka ukhulume enhliziyweni yethu, size sivume ukuthi asenzanga kahle. Nathi udumo lonke Baba sinika lona egameni likaJesu Nkosi yethu, Jesu Kristu Inkosi. Amen.